povod ove priče nedavno održana tribina, je li tako, u Bačkoj Palanci. Tribini prisustvovali prosvetni radnici sa područja opštine Bačka Palanka. Bilo je tu i gospođa Sonja Miladinović, savjetnik školske uprave Novi Sad. Bilo je, pretpostavljam, ja moram da kažem, nisam prisustvovala tribini, ali pretpostavljam da je bilo zanimljivo, da je bilo puno diskusija, puno pitanja prosvetnih radnika, puno razgovora upravo na temu inkluzivnog obrazovanja. Samo da kažemo, pokrenuta je ta kampanja Svi u škole, budućnost za sve, je li tako? I da kažemo, ko je zapravo organizator te tribine bio, šta zapravo znači to Svi u škole, budućnost za sve? Pa, kampanja Svi u škole, budućnost za sve je pokrenuta pre par godina, a pokrenuo je Savez učitelja Srbije, Centar za interaktivne pedagogije, Centar za obrazovne politike i Fond za otvoreno društvo. U svetu inkluzija odavno je ušla u škole, pa smo došli do nekih podataka da se to već, da tako kažemo, jenjava u svetu. Međutim, inkluzivno obrazovanje ulazi u škole, zakonom je propisano i ova tribina koja je održana 18. marta je u stvari bila podrška inkluzivnom obrazovanju i podrška praktično prosvetnim radnicima koji rade sa decom koji imaju posebne potrebe. Dobro, evo vi sad rekao ste, to je bila tribina podrška tom inkluzivnom obrazovanju, mada mi evo i kroz ovu emisiju i u više navrata pričamo o tome. Ja verujem da i dalje postoje ljudi, roditelji dece koje pohađaju i predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole, koji nisu baš načisto sa tim šta znači to inkluzivno obrazovanje i naravno i među prosvetnim radnicima, a i među roditeljima ima i onog za i protiv. Pa ja bih rekla da je u stvari cilj tribine bio buđenje jedne pozitivne energije i razbijanje stereotipa, da su sad ta deca prokažena. Taj strah imaju i nastavnici od takve dece, naravno jer nisu stručno osposobljeni do kraja da se bave njima, a i roditelji, jer se boje da njihova deca neće biti primljena u škole ili da će se prema njima ponašati na neki neadekvatan način. I praktično jedan od ciljeva tribine je to, a drugi cilj je to da se upoznamo svi zajedno, jer je i za roditelje i za nastavnike nova ta zakonska rešenja. Tu će biti verovatno mnogo problema dalje, onih sitnih, koje će se rešavati u hodu. U stvari je negde na kraju tribine i rečeno da postoje organizovane podrške i stavljeni svi ti kontakti u vidu web sajtova, telefona, ljudi, komisija zaduženih za to, koji, dakle, podržavaju, odnosno rešavaju probleme dalje u praksi, kako se na njih naiđe. Da. Pričamo o zakonskoj regulativi, prosto zakon sada postoji. Hajde malo da upoznamo gledaoce konkretno šta kaže taj zakon. Sviđao se nama ili ne, kažem, on postoji i primenjuje se u školama. Da to prvo ovaj sistemski zakon o osnovnog školstva, on u stvari daje u nekih 9 tačaka neke osnovne smernice, dakle ta sad deca su uključena u redovnoj školi i u tih 9 tačaka daje samo osnovne smernice u smislu da jedno dete može da zameni više dece uz jedno takvo inkluzivno dete, te ta odeljenja ne moraju imati onaj propisani broj učenika, nego manje. Da se za njih pravi poseban plan, individualno se radi s njima, da postoji komisija na nivou škole koja u stvari prati zajednički, nije stvar pojedinca, nego tima. A detaljno regulisano način na koji se, znači, školski plan prilagođava takvoj deci u pravilniku IOP, odnosno tog individualnog rada sa decom. I taj pravilnik je nedavno izašao, u stvari, prvo zakon, pa onda pravilnik. E sad, vi spominjete termin takvoj deci, da opet podsjetimo gledaoce, govorimo o deci sa određenim smetnjama u razvoju, no to inkluzivno obrazovanje ne odnosi se samo na tu decu, ne podrazumeva, dakle, samo tu decu, tu spadaju i deca koja su, kažemo,
prosečna i deca koju, ajde da kažemo, koja su talentovana, nadarena ili kako god. I čućemo kasnije i šta je rekla savjetnica školske uprave. Ona kaže, radi se na 3 nivoa. Evo, vi ste u praksi, malo pre smo pričali o tome, dakle, mora da se vodi računa i o detetu koje ima određene smetnje u razvoju i onom detetu koje je prosečno, je sad i to je malo, evo, šta znači prosečno dete, i onome koje je talentovan i nadaren i kome nastava, da kažem, ova redovna, može da bude dosadna. Tako da ima puno posla, tako sad o pripremama. Da, mi u stvari nismo pričali o IOP-u, mi smo pričali o onome što će da zaživi od sledeće školske godine. Tačnije, prosvetni radnik će biti dužan da sve pripreme radi praktično na 3 nivoa postignuća. Tako da tim pripremama budu pokrivena sva deca. Te pripreme, recimo, da obuhvataju decu koja su nadarena. Ali IOP-i su nešto posebno. Znači, to su pripreme za decu koja imaju specifične smetnje u razvoju. I sad, ja bih samo dodala da inkluzija je od uvek postojala, od uvek se radilo sa takvom decom. Takve dece je od uvek bilo u školama, samo se to tako nije zvalo. Mi smo na tribini imali priliku da vidimo učiteljice, odnosno da ih čujemo i da čujemo njihove iskustva koja su bila pozitivna, zato tribina jeste nazvana podrška inkluzivnom obrazovanju. Njihova iskustva su bila pozitivna i to su uglavnom bila deca oštećenog sluha. Imali smo devojčicu koja je imala fizički nedostatak i imali smo, pomozi mi Slavica. I sa višestrukim smetnjama. Da, sa višestrukim smetnjama je jedno dete bilo. Tako da se praktično sve to svelo na dobru volju učitelja. Učitelji su se i pre 10-15 godina snalazili i dobro su se snalazili, što praksa pokazuje. Vremena su bila drugačija, deca su bila drugačija. Sada kažem, zakon kaže... Da li je, izvinjavam se, sada, šta pokazuju statistički podaci, da li je sada više u odnosu na neke prethodne godine dece sa smetnjama u razvoju i zašto? O tom mi je lepo pričati. Jer nama izgleda može da jeste, roditeljima ne izgleda tako, a pogotovo deci ne izgleda da... Da. To je teško statistiku tako praviti. Sad moguće, možda i sa nekog medicinskog stanovišta, tome imamo. To su te smetnje, usled bombardovanja i ne znam čega, to se prate. Sad pratiti baš sve te poremeće, mislim da je to teško i diskutabilno. Da. I još nešto bih samo dodala. Kada smo započeli uopšte priču o inkluziji, možda bi trebalo dodati da nekada je postojala komisija za kategorizaciju dece. Takva komisija više ne postoji. Sada postoji interresorna komisija, ali česta praksa je bila u školama da su, recimo, u specijalne škole bila upućivana deca romske nacionalnosti, deca iz marginalizovanih grupa društva, deca koja praktično nisu imala pozitivnu motivaciju u svojim porodicama, pa su iz tih razloga završavala tamo možda gde ne bi trebalo. Tako da je i to jedan od razloga inkluzivnog obrazovanja. Spominje se i termin interresorna komisija, pa evo i to malo da preciziramo šta zapravo znači, ko je u toj komisiji i kakva je uloga komisije interresorna. Kako je sama reč kaže, interresorna u stvari sve ciljne grupe obuhvata svojim radom, znači i roditelja i zaposlene u školi i lokalnu sredinu, lokalnu zajednicu. Svuda one imaju i njihov je rad definisan normativima i svuda imaju po 3 člana, koliko znam, i ta 3 člana su uglavnom stručnjaci, psiholog, pedijatar je već šta može ući u njih. Posao im nije profesionalan, dakle ne bave se samo time, nego već rade i to rade kako sad već ne znam, oni imaju pravilnike pri opštinama o svom radu. Kod nas jedan od ciljeva tribine je bio i to da sredina, Bačko-Palanačka, odnosno opština, upozna članove svoje interresorne komisije i kod nas je to
psiholog osnovne škole Vuk Karadžić, Vesna Uječić. I ona je bila na tribina, a pored nje čini je doktor Černik i psiholog iz Centra socijalne rad, čini da je to i predsjednik interesovne komisije. Na tu komisiju će biti upućeni praktično i nastavnici i roditelji. Možda pre roditelji, trebalo bi bar, pa onda tokom rada i nastavnici. Nešto se sa tom decom može uraditi na nivou tima u školi. Ako su lakše teškoće, a ako su procenjene, ako se vidi da nema pomaka, onda se i nastavnici obraćaju interesovnoj komisiji, koja onda na terenu, znači to na terenu, znači u školi, u prirodnom okruženju, radnom tog deteta, posmatra problem i zajedno sa nastavnicima utvrđuje dalji rad sa detetom. Prati praktično kao nastavnik. Sad, interesorna komisija, ona zapravo i može da, kažem, proceni da li dete ima određene smetnje u razvoju i da li će ići u redovnu školu, no, kako vi rekoste, završna reč je reč roditelja. Je li tako? Imamo sad, s druge strane, možda su na neki način roditelji te dece, pogotovo te dece koja imaju određene smetnje u razvoju, u nekom, hajde kažem, strahu ili zbog nepoznavanja sad tih nekih novina, kako će se zapravo to dete snaći u redovnoj nastavi, kako će ono biti prihvaćeno. Znači, ipak roditelj donosi, jel tako, odluku da li će ono ići u redovnu školu ili ne. I tu odmah sad dajemo odgovori na to pitanje. Neki su pitali da li će te, kako smo ih nekada zvali, specijalne škole biti ugašene. Neće, jel tako? To za sada ne. Za sada ne, da. Ali kad kažemo specijalne škole, tu ne mislimo samo na specijalne škole ovakvog tipa kao što je kod nas, gde je bilo, znači, i romske dece, tih socijalnih nekih krajnjih grupa, nego se, recimo, misli i na one škole gde se baš specijalno radi sa decom oštećenog sluha ili potpuno gluvom i tako, one ne smeju biti ukinute, dakle, to je baš potpuna podrška. Vi ste me podsjetili na to da kažem da je jedna prednost tih tribina, bar kod nas, vjerojatno tako i u drugim sredinama, bila baš to da se osvesti i shvati koliko je bitna da roditelj sam prođe kroz sve te faze, pa na kraju on da shvati da je njegovom detetu možda bolje da ide u neku specijalnu školu, znači za poremećaj baš takvog tipa, ukoliko su neki ti fizički te neke promjene, odnosno poremećaj. Jedan od primjera prakse je baš bio takav. Dete je primljeno u školu, ali roditelj shvatio da njegovom detetu, da će bolje napredovati ako ode u školu za gluve neme i on je već posle 3. otišao. Pitanje je kako bi se i dete socijalizovalo i kako bi se roditelj osjećao da su ga odmah odbili. Da ne upisuje osnovnu školu kad nije bila obavezna škola da upiše takvu decu i kada je učitelj čak imao problema što je primio takvo dete od direktora ili od kolega, svejedno. Dobro, ovo je bila tribina za prosvetne radnike. Nije bila samo za prosvetne radnike, nego i za roditelje. Koliko je bilo prisutnih roditelja? Znate šta, mi smo pravili spiskove prosvetnih radnika. Prosvetnih radnika je bilo dosta, bilo ih je oko 156, čini mi se. Imali smo i spisak za roditelje, međutim roditelje nismo znali. Građanstvo je bila je gužva u tom hodniku, tako da se nisu svi roditelji potpisali, ali znamo da je bilo roditelja i cilj tribine jeste bio da roditelji budu na tribini i da, što Slavica reče, osveste u stvari da li njihovo dete jeste za redovnu školu, jer roditelj koji ima dete s posebnim potrebama bit će upućen interesornoj komisiji i interesorna komisija će proceniti da li je dete za redovnu školu, da li bi mu bolje bilo da ide u redovnu školu, može li napredovati ili će bolje napredovati u nekoj specijalističkoj